Архипов Петр Петрович Темен, Комтор строительной компании генеральный директора болабын. Бу бүгүн формирование комфортной городской среды ден программанан благоустройство набережной реки с пешеходным мостом ден объект открытый табулары турат. Бу эрге мостан тур хана мосты топтубут. Гахтир реки барар ден болга. Онда бу иннигер кеннекер благоустроенный территориялар. Еске площадка, скамейкалар, онда бу тротуарная плитка. В объеге булырын отыйттан хагалаппыт. Сентябрьге тулы үлеләппит. Онтон бу быйыл келем Еске площадкадан турурдубут. Онда бу ровно манчарониларын тигертенге арылуу боларга төкили берер. Кырады объект бир мутуңанан хайды бараны хергер хайды келергер утак буганнар жылы бир кахар. Бу мой двор ден малый архитектурный формаларын орор, еске площадкаларын орор терилтен бу площадкада болар. Кини боллагана билген бу аныгы иттебинен шуй байтык атын кораттарга туруран агайлалар. Анык площадкалары билген бу Бир республикада Покровская набережная генге турар. Онда бу корат улахан застройщиктары аныгы турартан эрелер, укун плюстар билген двордарлар аныгы монтажтан турдулар. Онтон аныгылы иттебинен бу пропиткалах тохтах, оннотон билген архитекторный стильге оптимизмна болот. Ерте бевите бирте монтажын ортубут. Дизайнерлер орбут объекттер болар булар.